Power Mix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu mdidunga o harumu imala hama tukufu ya hanyu, amani na usalama ndizo rizve hao, wa mnyezi mga dujalo kumpa hanu mlio, nganyu wa nono ranyi reze famiza hanyu inshallah. Mnyezi mga dujalia ya Ramadhani rifunga wenu, rishinde rifunge zinji na zinji inshallah hanza mnyezi mga, riswala aidi zinji na zinji hosonima ye dunia rilo yenu, hosonima informi watu inshallah. Mnyezi mga dujalia kakartura zabiyahi, sha mnyezi mga dujalia keza nongo rifanya hun duniani, zije zikenjema rahunu duniani huenda akhira. Eza juka muhimu de namna mzijua oka na kardado suguti rimrensini hamade miyaji ramnikaniyo ya ukana ngarjodo kada sinanyi wa mzatumu banu ili rimbedilieni mipango ijoka na maana ijoka na nrongozi jijoka na faida hosoni mwa community ya Komoro. Yode bana bokosi kwa leo renge jitahidinu rimtsengeleni banu rije rimoniseni mbabi yeza ribeha banu hoka na leo karjabeha zanten humsirini ili hadisi mbabi ni kominote ya hatu yemakati danu ayo hamade namna mwanao haini ndongozi joko fanyisha banu ijoka njema ikamshindi mpartage massivement ya video yinu nana nyi wayanya sivo kunga mdidunga o sonimwa o mhono mshe wa hangu ili nangaliendo ndondo o waliyo haruma YouTube hoke makati danu ayo nganyi winji hawinji mdidunga o ye numero mjoko para da yinu miyona o obonsini banu mwana ndondo de 07503328 iyo de numero boko ngarjuenda na hidibere haupoze question hatu ili rishinde rikebamba nzima. Shukra lillah. Karna urenga wakati winja ukanangar joka na karibu tihale wakati ngwenda mbio. Rijabanu rijeri hadisi mbabida sine community ya Komoro kwa leo. Hususwa upande wa media. Upande wa media. Haina mru ngena ya azma haungena ile funvu laukana rijeri hadisi da sinanyi watina taradud. Haina mrungu juo henamna joko balie makalima yahe ya jea yonise ukana halelwa iyo de manaboko leda hola hanyunga limnika unie mihono ino hokanga rijondo dondo kana plus nga mrambi yao plus zendongo za hatunga zuhenda usoni inshallah nza mnyezi Mungu. Wakati winjinga mride yao ya ukana zemedia za hoa na wakomor saseraria na wakati winjize media hizo nga zimonisa uni nrongo zilo très important. Iyo de manaboko leonga mkauswe bali inu ni reme haruma ze media za hoa na Komor mkina amandi zorzambao nane page ya hatu yinu rilio da sina nyiba nori babu hao haukana sidera umbi warije repose question yinu hosonima zila wajihi za he communauté Komor pour avancer c'est comme ça geladimu mri corrige haumrambie ezendongo za kauladimu rizimete en place ili rijou dekole sheika leo mkanti mgarde zendongo zinu haruma zero zahani nga mtsongori ideya ukana yeze media za wana Komor ça sert à rien karna ujo parjena usoni ye ultimatum yonga muipoze hosonima ye malaho ya Komor hayo ntipia ranzi do upande wa media radio huja upande wa media television huja diffusion ya za stream ye makatirala no huja yanu ngario nao ya ukana ze page zizidi ze page ngizo zinji kiasa utosha cha toujours kabati amélioration cha toujours kabati zenda usoni ye question ya hangunda inu batukufu zabari hindi eze page hau zabari hindi ze media idele kalima alkenro nyimlo YouTube amani zora zamba nga mdojo uri contact haruma yu numero miyona wiyo de 07503328 iyo de numero bakunga mdojo uri contact reka nga nyuhoma siwani nga mdojo uri contact para WhatsApp ikanga nyuhunu faransani nga mdojo uri para numero normal ili hadisi mbanu badzima haubita wakati wema na nafikira njema jotongeza hate communauté yende usoni e question amu irepete zabari hindi boko ze media za hoa na Komor kas japaro avance. Est-ce que inu problem ya hatu sisi riloar meze media zinu rizirumao hau inu problem ya hanyu nyinyi cher auditeur auditrice mridungao. Est-ce que banu zendongo zinu si media ngabo system boko system yonge permeteo ya ukana imana mkomor yati jo avance haruma ndrongo za mediatique hau haruma ndrongo za diffusion zijoka na nzie ya ukana wanyenyewa trase itosi mpaka mishuhuru na miruhuru ibiraho jingoni zozo ntipia nga mjora mbiazo yemakati ya jao yao haukara ntidabasa ya numero risa ribua nga rjoka da sina nyihamade namna hadisi nga mjojo para mrambie hena mna mmonao ili mwanendo ndondore numero shede koma halani mdio kamtuyo nando ya numero iyo muyona wabasa de 07503328 iyo de numero bokunga mjojo uripara ili hadisi mbabi haukana zendongo zenu gizo très important hadisi da sina nyi ili mrambie hena mna mfikiriu ne namna mringao zendongo zenu ne namna boku
boko ngamride ya oki ya sautosha ukana ze page za wana komori kazitina maana tsotso dokanga zjobanu zijazi toza wandu shihere zide ya wandu zimenye zendrongo ila ukana abasa haini mruboko ambose haju hanze yafanye hazinunro katujwa hifanya hasibabu de problem boko isa ijiri harume communauté yodele kalima boko leo ye komor mixam pour sa variété ranzido botas haukana ritie message yo haruma leda hola hanyulinu rihonru kana a 90% wanadamu wakaushia hakuze media ni wandu waheze media ni wandu waheze mbawa za media osikwa leo unu msinjie malojoni mtataya na mbenuhe rijeri hadisi ndondondo qu'est-ce qui se passe zabari hindri leo ye mwana mkomor ya tojo avance hosoni mwazendrongo za heze rezuzin shahaini wakati yafanya ndongo ngutsongo hundira kana inusu hamadi namna makalima kahuja nganyima korompu ze page za wana komor nyima korompu ze page za wana komor kamtina ma materiel ze page za wana komori kamtina ma concentré kamtujwa izo mbrendao abo leo bo wa komor ususu adu wanama waheze page mbali na mbali boko si huishirizana si urongozana bahato wao boko sikar hadisi sikar rongozana na mjejeri hadiso skwale wunu ritsahe solution ijo permete lewe manam komor haini babin titi mbrialo niyo ya shinde ya saidima ya nyahe ili rjo avance ngamjo to mfano na ulinda ze apeli za hanyo hukabe makatida nuayo hamade namna razamba risa libere e numero ili ni dekoshe vano avasa esheli ya nyondo mjokanza mripare mtijoka na utaradud ngamdudo para ranzi de numero normali huja e whatsapp ranzi dabasa inu ngamado na woni sambabi mnandrogo mtiti mshinde mwelewe hosoni mwa zendongo mimi nizionao par rapport ne ze media za hatuzini wakati winji ngammono hama eze page ngazibabandra nao voilà wakati winji ze page ngazibabandra nao namna je page zibabandra nao haunamna je ni sante ukana zendongo zenu kazi na ujo parojo henda yekade namna inu dokana harumashe twasha hangu ntsoa mini ukana si wandu bokunga si haruma ze media zenu ngari juwao izoranzao lodele fumvula handani ntso amini ya ukana si wandu rilo haruma ze media zinu ikanga rijuwao izoranzao ikanga rijuwao ye hazi haukati paropose question namna jelewo mru ya joka bange journaliste na abo kabati information ça veut dire kabati formation boko mru ya shinda ya ifanya namna je rijoka ushinda ridunge olihol sari joka par exemple nze yonge nziro kana owana kwa tina formation na wanzo wanjia haruma ndongo za journalisme nabo iyo problem puisque haini wakati mru ya joka na telefoni ya hasibonze hafilme mafitsi hende hapartage haruma zerezo ngari joke communauté izo dizo ko ujibiwa deza mafitsi shati dezulo na mana abo deja ngarono ndera reye ila hazia hatu namna jebo ko o wajua mbabi wajojo urifonda hawa wajojo urisomisa ili rishindera avance shati jati doji kontrole tundukana kabati mzimandasi ulona roho njema ni mayenyahe ngamjwambilo kwa siku leo jongo atake au siku leo jo zendongo amba kazi twenda usoni zozo ntipia ngamdudo para manabanu mimi ntsivanu ni mkazeni karu shanga mibanu ni hadisi da mine communauté ya Komor katsaba mihanze communauté hangu c'est ça c'est d'être ouvert ketina mtiti ketina shababi ketina mhuatu rishindir hadisi mambazima ngamjo towera aya hangu vanyu nyinyi mtoweza hanyu shati zambandro ukana ye communauté ya hatu swa Komor sina rohombi yonrongo boko ntwa mini kanga bodu jabano jabe no zonongo izo zondabu karna to bado onti pia hauda sisi onti pia ngabo wanadamu boko alhamdulillah shukra lillah wana roho njema sha ye karido angalia batukufu a 90% ya hoa na wakomori ezero za hatu zona nkutu zona mwankutu abontuona tsunda hivi leo dijejo ya joka ukansi ya buweze ndongo zinu hauya pare wanyanyahe ya ukana na mjer jerkensi hamba zima rifikiri ndongo zenda usoni mimi ngamjomo nisani ti habanu tizamba shara hare jenda na avance ngarjenda na urenge ya numero ya handani isa yija harumele dawla hanyu wa mtukufu para harume numero normal. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na mtukufu ngaradu sida sina dongo jonrelo bikwez maraba menji deja hoto shinda uripare haukana deja ça montre que zendongor zamba onga zwasiliu omba bahanumlio hautsa samaha rahane jahurdina horepase ula mrongozi omba halani ulio transmission ge jona mnaje mtukufu.
ngeja onrose bonge normal safi. Shukran lillah. Mtukufu Radio Suda sina dongo jondo daho because ngamjunro la renyo Mohamed Kamal ranzindi ho la renyo. He kesto ilo banu leo ya husu zemedia za wana Komor ne namna rambililiwa o naongo na haki wa rambililia o eze ndongo zenu nguzuno namna jikwezi. Marhaba menjiti lesha marhaba ne mpango yana mna wahati maana ukansindo alhamdulillah. Na mshukuria ni tsumu njema ni rahamatu fungua sifu sarfungua ngastranki. Marhaba menji. Upande wa hatu siwasaya amamara nzinji miulenga fungu harumaya media hoyo. Inshallah, shukran lillah. Mwendezani kaya ijoka njema ikesio ya pose wa iludungwa. Iyo handani ijoka njema ikadawili mshinde namna hamba hiyo rudo fundana manangu hundoka si rilobonze de media zilobonze na senda autor par rapport zilo masiwanira watu twashito machini. Manao zilo komori ni kangwa ambao zilo komori c'est normal parce que ngaro nao shenia ya national ya hatu kakeja parushinda ya kana programu ya uhansi ukainumru enda chao nutamaduni midinga zodunga journali inweringa zodunga tarehi ya hensi hawafome wakavano hawena mna ya community kuwinshi kejahe ya mwa programu ya shenia komor ya wala ma journalist walo komor ngwa ani wanu watufanya za information ngwataho washinkeze waviri harumwe ortesi wende wazidisha mai rahani ortesi. Alafu ijai hungu ni wananyasi mlo hunu bonze kamtushinda maona ka France 2 hana mpango au France 24 ya offline wanu hanu tamaduni wanu leo mfumtsano wa espore ya ho wa politiki shamjamrenge heini usiku ndongoza uliho ya utina amani haruma yati heini usiku ndongoza wejeza baya harumwalo harumale baya. Naam. Harumale baya si wanji zabaya rahano kaya reshinder hunrenzia wavire uka ambandongo fulani zomba namna fulani journalisti kaji accuse Mohamed Kamali bwa rongwamba ya rongola waishia hahibi rahauto na the source kazo kwa ya hili tusaba upo journal parce que we parwa harumai mahakama ngilati mutu preuve sula baka inu confidentiel yo kay julo ak secret nambilo kay julo no abo yo problème parce que la ranzuto wao abanga ne source ya kweli ngilati modo atsahi wala ya kizewa utsahi ya akizi botowe so jamba ka mru fulani raviole mwana mru fulani hari afanya jao njema na boze sheni haswa tanizidungwao haku mwana wa Komori des sheni zinzamba usembi zinde sheni zidungwao haku anyinga mjuo kabasaino usikini ngo haku unongarazo nisha mutajiri tso credit mi uluma siwani titiaru mba telefoni yangu ntie connection engimna biyo ngo yenzama na nyimlobo nze ukavala hedi mona ufaransa mbaga utajiri ngabo tau balanga kwa matajiri kawe hazia hao ulimatamati ngabo matajiri hazia hao ulozi ngabo matajiri shanga mtu kwamba yentinge ndo na ina mnaje kweli yentinge na hizo karto sipia parce que harma ulimwengu wa dunia Komori au identity yani identity handa di ko déplacer armati hayo au dona demo ko déplacer ko armati hayo le manière déplacer utambu shangela timu bora roha raja humu ndongweba mimi bona kabo mchijuna dolila ze ero jua jonerea sijahunu tihunduka wala ilifoni paso nkuni ngeni hureve ero na boze kunizo ngizobo ntiju Erdo somana ina mna yashasa ngoza utunga oiha pula shaitwale huya boze media pia ngasirenga udaba oiha pula shaitwale na mjua kwa watu wati tingwa ona ze telefoni waudo connecte wedunga shasido babani makoko wa sawavira halafu ngwa nyingwa la tihoze akili ngwa heoma delika hema kalima muyato wao hanyo sipia mtutungwa leo hason sipia manabo deja shamtungo mtia pia rumekanga ngamtia wana waloma siwani shonga mana tidolo nubonze wana ze so babade runga ore rikatiro ishiliza la wahula mana tidolo ko bala shino ri bala madaba ri bala jao na ori jamanga ri rwana dao jarula lia dao na bunga majabu shastonza zilomoro ni zibali upaparanta zibali wala rinyo shao wana walio watu wa babarlo huno de runga ozengo hizo bao wana walokomori walonemna religion watia kwa tunda ngoza mbao ni kati ufufedhe na utezana shihere na marongozi mai shaka mtu wasaidia fikira na zemedia za hizo mjoshina mwasaidie wa roho mashomera maili au mararu he fikira joitoa au he fikira Facebook FM joitoa yaboka tirongwa naye ngamjoni swami ba yule mbafikira mimi na kani
maraba menje mtukufu shara hawe jenda na ukupe haukana ba deja amandi zoraza mba ukananga sibanu ili ri hadisi ili rione ezendongo zinwe ka ngarjo shinda rendeze mbio na uzibadili shati kahanzani huzise ha kalima bokunga mjohoni salu si jabanu tioni sando ndondro siku handani ya ukana komasa sfele oze media zinu zilo zinji hawinji kiasa utosha zemedia hizo ekardo tanabahi ngari parsa ukana kazi tuishilizana haukana tizambando eske banu ngarendo mbio hautsaha j'aime eske banu ngarendo mbio hautsaha nombre de vues ya ukana le photo la hangu hawe imaginati ya yodo na j'aime zinji neze vizinji shakari tsenda mbio na ufanya taratibu ya ukana le wori shinde rijulize mwana mkomor ombaba hanu balondrongo njema rimtraze ombaba hanu balondrongo mbi abakatwa swili abo tsende na wonisa zabarindi lewoze paji zinu ritso ujua ukana mkonsi ukana leo par exemple ngasina page nzima e page nzima inu haini par exemple dimanche haini samedi haini page ngelindwa au information rijeri ritanganye e communauté kamili ya ukana usiku kadhaa eze page za wana wa Komori zo utanganye haruma page nzima iparo Komor par exemple. Ye Komorienu abo osikula wanada monti pia walinda wajua par ces informations timpaka ribai wanapajua hatuanu haukana hena mru ngenele sutula shema na kawona hizo hindi emana na kawona hizo dokana ngarjo fundana ngarjo ni sana ne mana na kufanya ultimatum hiyo dokana leo tikawona leo msinenda huli ngamdo subuti nambe haukana banu ye karamba kana ngasibanuri hadisi ngela dimura milaneza kweli ritambilane ndabu ritifanye kashkash haukana yomikaji zepaji za wana Komor ngamjwenda na utushe mbabi haukana wandu njo watushe banu ngamjuo ya ukana wotso ndubo ko ngarduko uvurana hauyeka leo ngwazirenga onai sasa autre chose shanga mjokana mitside mrona jo habanu no watoze adabu haukana yote de master ya hangu shatika hanza nyo nise ngasina Facebook FM ya Ubeidillah ngasina Ortega Live ilo hun Faransa ngasina nono ngasina ngamjohamba voilà Komor Info ngasina Komor Actualité ngasina RTM Sembeni ngasina Nyambene FM ngasina Komor News ngasina FM Lights zo page zo zontipia owandu wao ngarambula nao owandu wao ngarijula nao mimi wa miti jabanu tizamba ya ukana enga mono na mnajibu wa Komor bwa tukufu wa heze mejaza wana Komor mjeri tanganyi hebanu wadzima ritora shawiri haukana leo nga mdosubuti nambe yekado karar kensiba nurnamba kana ortese ngemwi ortese kachu diffuse ortese hasia heya esi ngarifanya ndongo hindri voilà la question yekale ortese haritinia matoktok hau haritinia mashinwa mais il a raison haukaka kabati adverse kabati mru ulo adverse ya ukayashinda unise ukana banu leo namnambi wakati Komor Telecom ya Komor yatukana mrumra jodi ngori akaje yele wabo voilà yele wabo telma ya henda qu'est-ce qui se passe il doit travailler là-dedans il doit travailler pour synchroniser pour attirer ala client wa il y a des systèmes urlon yo harmoze media zatu ala furi jabanu minga mwishile or jabanu ride ya ortese hata ortese ngufanye mbabi ya shinda oreka shindire kaka shinda shasidi rakauladi muri change e kale onga ronoka ortese ngufanye azimbi sidi rakauladi muri change ortese riti jabanu jarkansu kana balangetsa homrulo na kotiku okay lewa kana homrenda bala ngetsa homra kena mrulo na kotiku jusqu'à là on est d'accord ele wabo mnyezi mgaribuli ya kana ngasina rezo zilo libre rijojo uzifanyia hazi pourquoi wana Komori ristojo utanganya habamba zimarafanya hazi mimi ngamjohambia bomanama izo ni yambi leontu hanza nifanya hazi inu daminajo haukajo omru mwanashe wangu leontu hanza nifanya hazi inu dabina Muhammadi hauka Muhammadi katina wanadamu wenji na mieshe nyangu giyo na mabone wenji mabone ya nunga rujuko ya balenda kiyama abono banu bakoti kahanza juste ni honise ya ukana tifanya ultimatum haukana tionisa makati yao ya ukana zabari ni risto tanganya bomba zimarafanya hazi silence radio bombaba haina mndungu ndo mbione zahe ye kabla abidi tizonisa ndo rondo ya ukana ngamfanyo formation hiyo dembabi ni juao henamna na kantimani leo nafanya zango zinu ili ni mnikeni tibe ha message harume pagine tibe ha message harume YouTube yangu hau invito wala nazijana wa Komor hau invite wala wanama wa ukana lewe mbabi nlo nyonga mjomnikani hau kayo de namna soma usomishi
njaona hata reaction basi lena soka takalolime nam reaction kuna huiona maana tawe kujeleza au kaya ngabo wafanya we hazinu ukangwa nzao waifanye shakwa sijua kwa tena sema nyesha wajonza waifanye ama na RTMC mbeni mashallah ukanambaiza programu mbavi sikuta usiku ndona mamlongozi yenza mradi ya duniani ne kutumia hatu mbavi shanga bosheni kaundi zo zidungwa hamanono ama Facebook FM kwa namuja paske angalia wewe ngorongo yabo shabo Facebook FM wo beidi yo ya hajibu nono ya hajibu beidi yote ki journalist ilazimu mwanyize information ilazimu wazila ulambaza kweli ujona provoka ndoko fulani namna fulani spiri namna fulani kaje lazimu mchibu maneti dossier yao shai maana rifanya wewe namna hii ndokaya mimi ngamina wandu wenji mimi mihanziwa ni mtu fulani au mimi ngamdunga mtu fulani shaka ani wenjini hao kwa tunga sababu maisha kwa tunga fanya sababu maisha wote juu wafanya wajura poetre amanda wala madiji wakaudu hezali waheza ujimbo bai wajo jura kama mji fulani ngona shama au mji fulani ngona ndongo fulani sheka zinu media za kweli amanda yu Facebook kwa FM ya jihanzi ukayongewa ya niliao wananti ne daula ya haki sababu yako Facebook kwa FM kwa nini partage ndongo za shinzwani ngaba johula wa mzwani ngwado hela kwamba kanzwani ba ula wa mrubu mzwani ba fanya jao shauta maduni kalionga chauta maduni wa shinzwani riftie namna nzwani wafanya majahazi yala wado fanya maisha we hundamba ngwe hila hauwa ukonzoni bofanywa armu nzwani bofanywa videti kwa na ushinda tizo ba mwana mgazija ya zidunge yaone yadofanya maana ile fashidungwa shawo ngo haruma objectif ya hao wakati na objectif kaila media no ngo na objectif ya utia mro bonti juu e komro sauzingara ngo jo baira dia hata sekondwa jina jo ikaze jina ya kwa Facebook FM kajanisa alijila baraka FM Facebook FM tishinda wapi maisha ya utaka wangu uparasu wangu leo manda wende wabu wenzi ya nyirwa jina yo amale magrosses wa Faransa ikawasa watajiria ujivi hamfaiti wende wa kredi ya entreprise ya nyirwa jina donc entia hiyo ngejo kande nawe sauti décourager mana alhamdulillah rabbil alamin sindabora hadithi souvent shawe uriptenia ndongoza ukaripartage rihadisi rambe zitamu za hatu zirundrao ne communauté namna rieshiu ne malezi rinonayo alhamdulillah rabbil alamin engeba kaya saya boulona 10000 personnes mathalan wa haya saya ya adapte na wirengena 10000 wafanya 20000 atarenirwa 5000 personnes et hali 5000 personnes 10000 personnes rangoka 10000 comoriens et 5000 moi je dois partager ma fikira mema ya joshinda ende mwendo ya risaidi chakina to kamba 100 personnes au 200 personnes ou partager rongo kazana ya majira wale lobarini amon shamu kumujore haudia kama Mwenyezi Mungu apenzi projet laka un jour maraba menji mtukufu antuka maraba menji hamadi namlara zamba ye numero ngio libre jusqu'à maintenant et ni dukanza pare ili aunise izu afikiriu haukana leo mti kensi hau malaoni hanyu mkansar mazi telefoni za hanyu manase simple amadi zora zamba maraba menji mtukufu wari para hauka bangardo libere linishele kanga watukufu wanzua pare ila ika par exemple ma question ngendono huja ngodu jordu reje tena ili rjeri hadisi bahanu wazima shukra lillah ye makati danwa yamandi zora zamba Tizonisando nondo kana c'est très facile d'être derrière son écran mruya deye haumruya mbendrongo itsoka ndizo shaelewo habora parana banu na rambilaneza kweli na rijebanu ripare hadisi ye kamdunge na problem mruya yambe jenamna kalo tizonisando nondo ya ukana kajatso kanti kana yode ze page za hona komori kana bosisi ngar jitobo hari ngar joke par page ya komoro mix sans variété yona errorizinji par exemple shalewo karjatso fanya system ya ukana ribandai rijabanu rjarongo wirizambe haukana ngari parsao reaction zinji par exemple leo ila jana mhunda leo riono message boko message itolwa e message henamna ya roha iroha ukana ngabo manyasi ulomade manyasulo made uo haunisa ukana ila dhimu ya shinde ya hunde zanchida za ukana ya shinde ya angalie ula wade wa mrema sheza dunga hindi eza dunga dokana have ha message haruma media sha eze media hizo olokana washinde wa controle kana wimru bokonge nge hali tabani kwa ja reagisse comme il faut shawadaza na abo woshababi hamandao woshababi mandasi neze media si hamba ukananga sibanu rishinde risaidie communauté rishinde risaidie maendeleo ya communauté
zendongo hizo mimi sina habari boba wakati mimi nazi parisa naone video zini tabisha mbabiki sautosha haukanati jiuzisa ya ukana eske banude namna ntansudai eske he namna zendongo ziliyo yakati ndongo za serikali ya realite abakarna ujo parojo kana ndongo tsonizo haukane kardo control tizambando ya ukana zendongo zilo armazerezo zinu yekari do control haruma zendongo ziliyo kazitinyangu shangizo zinji ya ukana leo wanroto jihansa ukana ekati politique abo basi cause johenda ekati politique abo bahi cause johenda hii abo ndo baba hano bokunga rifanya konfli inu na leo ngamrudi tina mkansi nyi wakazi mloha dingo ni mwezi telefoni zahani mdo hamba ukanabo bano henda mri ya telefoni kwa mwaringo tungoka journaliste ba c'est normal zendongo hizo zifanyishi he pourquoi zifanyishi hao dokana wala wazijuao hawala wamba wasomo kwa tuhanza waronise kwa tuhanza warifunde yode mana bokoye iltimatome question inu mitodo dini rejeze zabari hindi bokoze media za hatu siwa na wakomori kazjaparo enda usoni kazjaparo avance mronisa komanteri zinji bokoze komanteri hizo riziparisa harumwe page mimi wakati naoneze komanteri ti njashanga ya pesko tikauzilinda ya ukana ngaba joja ndongo zinji ngabo wakahonisa ya ukana zendongo zivira uzontipi ya parmine page ya komor mix pour sa variete nyinga nyobohari haukana kamtufanya ndongo za hanyu ye question keti yabo ye komor mix pour sa variete lo kwatufanya ndongo za hao sha nyinyi mjuwa uzenzia za ukana mshinde msaidiyele daho nyiwa ukana mrishinde mrisaidi ye mrambie ya ukana koma mix jukanje meka par exemple leo mshinde mfanya rongo kadha mais c'est facile de venir salir, c'est facile de venir insulter, c'est facile yo sawa kaba na bahansorenge telefone yangu tijabanu tibe ha message timdeani nyonte pia abonga modingoni mo telefoni jomkini shande na créer faux compte ba ishizo stobia zangu shande na créer faux compte hauni créer page ndojina nemvitona damu hata nsono mdeani nempwani magozi eske abonga mfundo aprabo do baru bokotika hanza ni jebanu leo rijira hadisi mbabi mnampare telefoni rihadisi mabezo mmonao ketina ukanandasi ketina kadowandwa jina haukana banu lema na kofai namna inu do kana minga mjuu wa ushashi waheze media za huwa na komori wajuha filiha waishie message yinu haukana wao wasangwa mtujwa na mengwa uje si johanza bupaji za huwa na komori zipaji za hatu zinu rizihunre maana lewonga mandonde na mambieni kaka mtaka uzijua sharahane janda na henjeza ngardore nga apeditsa inu ili rishidie mtukufu wa izo ajoka urambia nga katula ni moniseni zendrongo ne ama ilo harumwe zerezo zinu kaka mtuzijua mtukufu aripara harumwe telefoni normal. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na manamsho hatu ngu jihundoda hobi kwezi ngu parandu ngu jihundoda hobi Zurich en Suisse. Maraba menji manamsho hatu ngarushidi ya hoso nima le question la hosi kwa leo unu neze media za huwa na komor engu fikirije eudu hanza utsange ndongo hindi haukana tskaulinda kaze mejanga zujohuja rijeri hadisi sha hoenda utanabahi nga monokana danyi maranya dem hafili hao sha wawo izoriena futru sha karna ulemewa sito jabano rijerudo zamba ngarushidi ya manamsho hatu. Si, exactement. Moi, je voulais juste dire que normalement, c'est la première fois que je voyais votre antenne. Je ne connaissais pas. Maraba menji, shukra lillah. Njaka ijua, leo handani naka hiona. Mashallah. Donc, si ya hedi wa hadisi na wambia kalarinyo tena ya upara mahedi mahadisi. Nam. Donc, kihandana dokaya, il est vrai, vous avez raison. Tout ce que vous êtes en train de dire, vous avez raison. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous, les Comores, on a une communauté, je ne sais pas comment on dit méchant ou hypocrite. Sikari shilizana, oui, exactement. Mais si hanzahina rione mananya si hawe manyanya ya mndu ya hundani bi yondo wakati mndu ya kujibiwa pasi nga bondongo nje mazifani hao komori wando kwa tuzionesa wando kwa tuhamba shaika yanga bondongo wambi yondo wakati ze media za komori zikujua hamade hedi hamba nga bonzwani nga bomali nga bondongo zivira umali na nzwani etuna nani on n'a jamais parlé, on n'a jamais montré. Mais dit que kanga bondongo ibira wana hi hao hindi ni yondo wakati uko wana ces médias à Comores. Donc, moi, je voulais juste dire qu'en tout cas, je vous soutiens parce que vous avez vraiment 100% raison de tout ce qui se passe Mashallah. Dans notre pays ou entre nous. C'est pas vraiment juste ce qui se passe. Donc,
je voulais dire que oui, il est temps qu'on se réveille, qu'on se réunit, que ce soit les gens qui sont aux Comores, que ce soit les gens qui sont en métropole, partout dans le monde, parce que sinon, les pays qui n'ont pas avancé. Ngasina Daoula, ça, il faut dire la vérité. Mais et nous aussi, on est encore entre nous, on est encore donc il n'y a rien qui va avancer. Abo hanza ilini shireno saidi manamsho hatu manabo deja madi zoroni sabanu kana leonga rambao kana par exemple yenti ngendao nai hau yenti ngerumo nai sha haruma izo sontipi hamadele kalima lamba banu hau kana yode ajali ya mkomor ko kabenza ishi ngoto jabanu ya jambe ukana vanu par exemple azalingurumo nai karjamba ngurumondo par exemple shabanga tsaro ni somfano azalingurumo nai akikinga mfanyo kadha ndobinga mfanyo kadha sha SCC wasi ngarfanyo hindi. Exactement. Haukana leo nga amjoda na honi sama namsho hatu. Leo hupara banu abasa. Wetimru wa media. Wetimru boko amjamba bon. Henamna wapara peskopo upara kimru dhamana kimru boko hajibiwa no mpango kimru raya wendonziana. Yakaya mimi mgazija. Yabokawe mgazija. Zinu tika hanzanzoni se ukana yeka inunrongo ya kimanga iyo ijuka himiliwa pesko wa manga wana ila ripara o solidarite. Shaholi hosi wa Komori ilimre jaindo ndondo haruma la kalima lao. Dokana weyim Komori hamandami par exemple. De ufanyo zenongo zinu. Hainde kwa katu wangu ndena kensibano ni mtine courage. Nga mjo prefere ndena tine mzungu courage non si tine mkomori courage. Si. Rirambula na abo. Si, voilà. Aba sama manzo ni honi se henamna ye situation iliyo. Ngarzamba ndondo honga mrambia ndondo kana ema journaliste wa Komori kamtufanya hazanyu normali. Est-ce que ni marainya oli honga mjoke hazinu ke tufanyishia. E yabo do tokari hermo zi telefoni stodambila nena mnayo kana kamtufanya hazanyu. Hausisi wa ukana rishindere hadisi, rishindere zimodifie ya ukana leo ya ujofanya hazimbi ya rongoziwa. She problem ngio yabo weija ujahun rongoza ngamjo utoza adabu. Ngamjo rongoza nai. Sina uona kawe mru mjumangu shanga mjomba kushende telefoni ya hangu nde connection ya hangu ewe mru hindi. Si, exactement. Na we problem ngio yabo kana leo humambangu moniso kana ushida kubali. Abonge si wasaya ngari himida Mwenyezi Mungu haukana one over. Manu mimi tizamba ndondo ya ukana njehea banu hauleda hola Komor mixan pour savarete din kal jaja banu lijeli tiepo ukana wale do lifanyo hazi no yoti do rilio do kana rishindiri hadisi rirengeze zendongo za mediati kizenu zike professionnel. Haini mru zifanyo shaya juwe kana banu harenge responsabilite nyinji. Shale womra tende hende hawalala hanjamshanani hafilme mwanamsho ahe harambio hajar mazerezo bana hizo ndizo johangaliwa harume communauté ni bezara kanzito weba zinunga johangaliwa. Timedia wakati huo abongo ndo atue mwanamsho hoze nguo na hizo dezijiri hu uzambabo ndondo kana si ujibiwa no baba hanu balole baya ikanga bo baya gardoju hapia yekema nadamu hasala wa duniani qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun hai hakamrumema me sasera kwa wakati akamrumema watu zamba shaba haya hafa dabo zamba ukana maskini ça sert à rien abo mitika hanzani ni ubeshile marhaba menji mwanamsho hatu na omba Mwenyezi Mungu inshallah kana leo kuja tubira nziani sha ushinde ujabone harumwe page ushinde upartage ze fikira za hatu na ze fikira za hatu zinu ngari mhuta jioni hawinji yekalde uye page fanya hazimbi niwa ukana mrirengeze mrambi ukana Komor mix hazibiri nayi na rirengeze komsari enjeze shatido ukana lewo mje hazibiri nayi mdaze banyujwa dijejo minloba nundrongo wao haumdaze baba na nyinyi hanze na mndongo we haukana yode jo tongeze page ende yode jo tongeza eze mejazi kopeze ndendo inshallah nza Mwenyezi Mungu hakalima la miso manamsho hatu ra johanzari hupasi ze antenu baba nulio message hindo wa johanza wibe hosoni me communauté no mwezi wa Ramadhani rlono unukwezi. Ok, et message na kanzani ve je voulais envoyer un message, c'est un message personnel. C'est un message personnel qu'aujourd'hui, je le vis mal parce que je suis comorienne, je suis née aux Comores, je suis partie peut-être, ça fait presque 23 ans. Et Gariamba Okaya, parfois, Mwenyezi Mungu ujua hafanya ndongo, kwa Mwenyezi Mungu defanya de ariuma, defanya ndongo, de orende jizengo ujua hafanya ndongo, kabati mda kujua, hambangu shanji haungu fanya ndongo, ngweshio. Nam. Parce que emanamba ye message yangu yo personnel tizaliwa Komori tija ngasi mangara nguhale shati zalwa ha
suis là avec 2 identités, je vais dire la vérité. Et aujourd'hui, j'étais en train de vivre un problème avec la communauté comorienne parce que Nam. et aussi, pour moi aussi, la vraie religion des Royaumes. Pour moi, honnêtement, ça c'est le plus important. Parce qu'en revenant à la question, c'est juste qu'aujourd'hui, il est vrai, je suis né garçon. Et aujourd'hui, j'ai le média comorien. J'ai beaucoup, que ce soit la communauté, que ce soit les médias, qui sont sur mon dos. Et j'ai essayé de me rapprocher de ma communauté parce qu'encore une fois, et aujourd'hui, les médias et la communauté, ils s'acharnent sur ma vie. Et famille, ça, il est vrai. Et les gens, ils s'acharnent sur ma vie privée. Une fois, c'est finalement, cette personne, il est venu, il a essayé de faire peut-être pour une association, pour les enfants orphelins, ou bien pour des écoles, pour les enfants qui n'ont pas les moyens pour aller dans les écoles privées et tout. Je vais dire la vérité et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent parce que de toute façon aujourd'hui, je ne me cache pas. Mais je vais essayer de dire les choses comme ils sont. Clair, honnête. Clair, honnête. Oui. J'en ai ras-le-bol. Mais une fois, et quand tu fais la photo, parce qu'il y a 2 semaines, il y a un mec encore qui est au Comore, je ne sais pas dans quelle antenne il travaille ou j'en sais rien. C'est pas moi parce que la personne, je ne suis pas ami avec la personne. Mais ma photo, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était ami avec moi. Ma photo, aujourd'hui Solange Beck nanana qui était, alors je vous appelle le gouvernement Azali parce que d'après nos ressources, cette personne, elle arrive au Comores après le Ramadan. Donc, le gouvernement Azali, je vous demande qu'est-ce que vous attendez pour réagir si cette personne arrive au Comores. Donc, moi, aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'aujourd'hui, encore une fois, les Comores, ils veulent m'interdire de ne pas participer sur quoi que ce soit aux Comores ou de ne pas mettre les pieds aux Comores parce que et encore une fois, comme ils disent, chacun a sa tombe. Moi, ce que je veux juste, encore une fois, que je fais partie de ma communauté, que ce soit dans ma famille, que ce soit sur la communauté comorienne, si je peux participer ou je peux aider quoi que ce soit, je veux que ça soit reconnaissant ou que je sois reconnu. Parce que je pourrais dire aujourd'hui que je suis en bon contact avec ma famille, mais c'est la communauté comorienne qui s'acharne sur moi. Et honnêtement, je commence à en avoir ras-le-bol. Alors j'ai pris, heureusement que tu me parles direct, c'est un cas comme mix. Donc si c'est mix, ça veut dire ça varie de tout. Oui, ça varie avec tout. Donc tu quand ni moins bien, ni peut-être mdungu joshinda kwa wantu wanishi au hauwe ulo harma anteni et kayam mdungu joshinda yanishi ya partage hau ya rongo hadisi parce que encore une fois comme je dis je commence vraiment aujourd'hui ndungu hema me yarange mafoto ya hangu ne hindini ya pipi do harma hindini ma tante hani para na mbioka no utende ko mreka wantu wafungue tumu parce que ngojenda wa ulaya ngojora kwa utindwa au je sais pas quoi vous voyez donc madame Shohatu ilirishinde ripariseza ndongozi ndondondo manabo deja bon ça tombe pile poil kana izonda zila problem zilo haruma zerezo haukana lewe kanjajeleza na yo vie privée deja yo vie privée ya ukana keja lazimu mndu yarenge photo la mndu sans autorisation ya liti ya haruma media shayonda ila problem niyo nao banu nyamba banu kana e kanga zijiriu shanga zijiriu haruma communauté ya hatu
haukana kai ho en dehors communauté bongabo poursuit ngabo droit de l'image là dedans shale oti kahanzani shinde ni jue par rapport à ces problèmes zinzonti pia haukana abole ukarna ujarjari njia harumwe vie privée yaho rieta le direct harumwe ze réseau sha ngasine kote tant que média rijo jua hutsengelea riuzise ye kakarjaelewa nain ça veut dire que ihadisi namna iliyo wayimru hindiswa fiye mruboko katsu ça veut dire katsu hanza u avance hau katsu hanza u participe hau ndongo hindi za tsongeza idiri shindiri % ndondo za tsongeza hata ulo bloqué harume communauté Ewa. Parce que hapo yote handa ni hazifanya mahajana tika vacancy maore halafu hazifanya mahajana. Chawandu wani para kufamia hangu na wanzani wangu na mdio mdu ndio huoneza ajiri kama mazi faso mimi katunde disease parce que ntujua mdu ndio meeting njina mumrenti ngabwandu wamparisa wa disease kambando na mumrenti just baki hata juzinga sina 2 semaines harbi handi tena ya habari. Donc et c'est le même personne en plus. C'est le même personne. À la fin, parce que, encore une fois, parfois Dieu fait des choses. Tu vois, Mwenyezi Mungu hajuwezo hizo ya heli hapana. Donc tukaanzani rongo we na mbukaya no na reventi parce que heli ko hamba kaya hena mru chacun sa tombe na mbunge na le kaburi lahe donc na rien shiva dima e ka univer respect ni huve respect ça c'est le plus important et zabaki cha hizo kazjangalia mru izo kazjaringana na mru. Mais aujourd'hui au Comores on vit dans une communauté hypocrite parce qu'encore une fois là je vais encore dire ça, je vais pas aller chercher loin et tout ça mtingo hamba do harme famia hangu parce que turumia zinji za famia hangu ngoelewa tuarumia zinji kwa japaro hamba kakartu hanza ima pesa hawa kartu hanza jao. Mais aujourd'hui, ils prennent des intérêts et après finalement, et ils veulent pas finalement la personne. Et ça, je trouve ça aussi décevant parce que quand tu as un biokayan, tu as un et ça, je trouve ça triste. Okay. Je trouve ça triste. Donc, tu comprends, que honnêtement, parce que moi, j'ai un projet, je veux investir. J'avais même un projet quand j'ai annulé le contrat parce que c'est impossible que je retourne encore à métropole. Parce qu'encore une fois, moi, je ne me suis pas levé à 15 ans. Ça, je sais que finalement, parce que les onga sina wandu wenji wamba ukaya leo mija wa mjende nalone mndu msheha unifanye jao na hapo dingo nite na ngofanye zinga jine et ça ils ont quoi tu wona parce que on fait ukaya si nous les Comoriens on vit par rapport à ce que les gens ils vont penser, ce qu'ils vont dire, ce que le voisin ou le village ce qu'ils vont dire, mais on vit pas comme Dieu a dit normalement on devait être. Maraba mingi unamshauri awongewe makatidanu ayo ngarjwenda na ulibere linya ukanabo wanadamu mkinishia mwanzari para winji na singa rubushiria au tumji maheri na unono na baraka na afya inshallah Mwenyezi Mungu ajalie zi hadisi zao zinu zishinde zi regle au kana zoka zitinyangu sha Mwenyezi Mungu ambari muombe abora nzira muomba iladhimu ya shinde ya rijibu le plus rapide possible inshallah nza Mwenyezi Mungu maraba mingi Mungu apenze wa marhaba. Shukran lillah. Yema katidanu ayo shero auditoritrice mdidunga wa hamade namna mwishia uzi habari haukana zendongo wizo kazi tinyangu hataki ya sautosha na miti zamba ndondondo ya ukane communauté si maislamu wa mbidi abonga mjabena mnayonga bwa joju saze nyonga shale yonga mjosubutine mwabianyo kana tsidoka de wa Comoronti pia shado kana si maislamu wa mbidi wala wajihada yao kana ngo mashah wala wajihada yao kana ngo jua we dini bahi waudo atendo warote ye communauté rangu ngeri jo hujarse siri rilobo ntiri rozen sahiri jo parsiwa abongi makatidanu wa hamade namna zamba wakatika kwa upando mhono msheni hangu ngamono wanadamu walo haruma ya YouTube ezembio wazendao marhaba menjima nama LBT
LBTV Comor ranzindi ho YouTube au kama katidano yo LBTV nga mjondo nondo kana yo page ya hema na mkomor tena boko yo participe haku haruma ezerezo zinu haruma upande wa Facebook mkomdunga haku ye makatidano yo ngariyo nao ukana ngwa wenji kiasa utosha nano wanadamu wa mdunga yabo ni wanao haruma ye sheni ya video mix jo ilo YouTube au kana ye transmission yinu ngebirao simultane ngebirao haruma page ya Comor mix pour sa variété inomnyo nao nane sheni ya video mix jo YouTube shele wazaza hatu na baba hatu haunyi wanadamu bokunga manzao muone zendongo zinu en plein écran zaheze ekran za hanyu mjibiwa kiasa utosha ema katida nuwa yonga randa na wonisa ndondondo ya ukana randi sa sujet ya heze media za huwa na Comor hainamna ziturneo rizaba ndondondo ya ukana ya hipokrizia hatu ngiyo nyinji hau ila hipokriti ngiyo nyinji haukana mwono ndondondo kana zendongo zinza ndisiwa sha olio ukana lewo ni jebanu tishemeneziza ukana rijebanu ridaili heze media za hatu rizijora rilwa meyana savijor kamdo kontrole kabati hata media nzima kamjaishia hata mrua media nzima banu ya para rangu ya tonisa ukana zendongo hizo gela dimuri hunde solution sibure neziri hundrao sibure ne namna ridezi wao haukanabo leo ngamrambuo imadito ya hatu ngiato hamba ukanabo leo haina mndungu tujoka udunga ya sheni ya kama mix pour sa variété shahenda la ça montre que haina mndu ne no basembi haina mndu ne mbabia karna ujo utanganya bamba zima karna ujo utanganya fikira karna ujua ufanya ndrongo ili ravance shado utokana dokana leo handani DJjo handani Comor mix handani DJjo handani Comor mix karna ujo utanganya bamba zima shasi wasaya sito do partager njema ekezembizija ridiri zambe ili zikaweze ne njema inshallah yema kati erlona yanu ngardweda na unjia harume sujet abili haukana wakatirani wao usangwendao na urema mbio kiasa utosha rikahanza rimonisani babi henamna zenongo zijiriu parapor ya hefundi raishia ukane fundi woi harengwa hayeho magobani bahamba emisiri ibulwa rijabanu rizoni sandonondo ya ukana iladimo wake solidarite baishe solidarite yo keitsi na kana de binadamu hohuja yedini kwa ujuhamba ye dunia shakabati zilio sharijari juwa ukana yefundi harengwa hayeho magobani hasababu de zendongo zinu wakati ushashi dabura kaupare sake mafundi wajuha ngwazambao haukanabo wawa mafundi matahe shaonti pia kabati solidarite apoti kanza ni monise ukana tideza dunia tideza dini sha homahalani honti pia ekeze mbizija wodu akatirdo rjebanu rjerre melane kote ukana wala hafu hawala nge haruma problème mbi shamnyezi Mungu ujori haulia inshallah en tout cas jusqu'à maintenant ngari jondo ndondo kaifundi woi ngoma gobani na si reesayeri taheri juwe namna ze procedure zifanyishi hao jusqu'à maintenant rahakar jazi parisa shangaromba Mwenyezi Mungu inshallah ye communauté rikause ridoka haruma ndongo njema ikaba jiri ndongo mbi rido shinda ritsanganyiha abahanu bazima izo deza vili haruma zenongora kanza rizonise ili rende na avance au kana yuomna block mtiti na tokanza rimonise yija haruma ilosu ala dilorduko pose banu la raru do kana leo realite haruma yezenongo rifanya uzinu rijohanza ronise wala watukufu bokunge ladhimu wa elewe ndondondo ya ukana wa Comor ngamono wanadamu wenji bokunga nyinya business nganyinya ndongo bokoze ndongo hizo ngizo très important imana mkomori azijue ngabo nyimlone maluka ngabo nyimlone za entreprise ngabo nyimlona ze wana business wa hanyu majohanza za ndongo hizo zishinde avance sha aridiwa za ukana ye jana tsideleo iladimo rishindere le wendo ndondo ya ukana zerezo zinu ngizo na maana abodo baba mina kana kaza le kalima la hangu hula kangela demo ni moniseni e faida iliyo haruma zerezo zinu yakanga watu kauzijua wabandazizi wao ni mambieni ya ukana haruma zerezo ngabo faida zinji nyimlone ze business za hanyu zilo haruma ezerezo kazi na ujwa henda batina publicite haukazi do henda shangazi jenda par faiblesse apo leo nyuka na leo mshide mrambuwe ye page hindi joshindari hadisi da sino nduwanu idiri shinde ripuse ila publicite hatu apo do bantu bokotse kahanza ndejei harume communauté ya ukana zonti pia na rumeze rezo zinu rizihunde maana sharitsi zirumye heledingu zirikaushia eza handani ndizo do tokana leo mshide mjwe ukana yekale ukamtina publicité tourneo na mkena certitude ukana wala mna business wanyu ngojo henda hawa zero plutôt ngela demurunde solution ya ukana rashinde rivire no avance yo de première pas na kanza nyonis et deuxième pas yekawa Comor
ikawa komori kamja kaujua ngamjoma italiani abasa makatidanu ayo nimwambia nizijiriyo haruma zerezo zini zerezo hususu ada haruma leza hola Facebook au hondi siri lo wenji ngama dona umwambiani ngabo mapesa yaliyo haruma Facebook kakamja kaujua jenamna kangabo mapesa yaliyo haruma YouTube kakamja kauzijua haukamkinisha ngabo wenji wa joze ndongo zinu shakwa tuhanza wamwambieni mtijonji ya mhundu santim minga mjomambiani nane ze astuce ngamo Mwenyezi Mungu nimnike nizo ngabo mapesa bokunga mjuju wa yahunda haruma Facebook ngabo mapesa bokunga mjuju wa hunda haruma YouTube yotika suidi yonga miswidi kana 90% ya hawa komoni wa juwao ya ukana YouTube ngabo mbayundiko pa wa publicité injia wakati ya video ya ndisa ke publicité laibiri mndugu timna santim ze santim zila ngazunduza kimile hata zirade mapesa menji ushinde ulibwa ihazwa fanya abasa ngarendo pandu wa Facebook haja badala ukana haono ya ukana leo wanadamu ngafanywa hazizi njarma Facebook hamonetize monetization chinu hindi monetization yinu daila system ya ukana leo abona kantiba no par exemple nafanya video yinu sida yinu nifanywa banu haukana yinu nifanywa banu ngio live sheka bana video yinu tikati registre si janga muipase ye page ya hangu ikubaliwa ukana imonetizewa abwe fasira banga mdojo utia mapesa ngamdojo uhunda mapesa au plutôt ila Facebook ngejohun lisamba hindu ena mnajibwa komori ze page za hanyu zinu mtu ujua uzifanya za ka structure majua ukanadewo ngarfanyo hazi ritie runde faida shalewo sidokana joha fanya abonga mandoni nafanya Muhammad yafanya abonga mtu nafanya kopie kole na mhunde maana bwa komori na mdrensi baba nu Facebook inu kejaja mjemti yendongo za kitwabia ambi mdoti ya mafoto kitwabia ambi haumdoti ya wanduwa wanao hawanduwa bambendra nao ngamjuju ufanyeze azimfanya par exemple miji hatu ndio yabo ngamjuju ufilme miji mkestiono baba mkestiono zaze mdengeze asuilia za miji ya hanyu mjemti ya harmeze page za hanyu mdevelope page ya hanyu mhundreze faida za page yekawa wananyanyi kwa tuma mbiani mimi ngamjuma mbiani Facebook ngutiyo mapesa bwa komori sha njamba yokana mrende ya hibeze imaji za wandu mru ya jatie bangu tuonda mapesa fanya hazi comme il faut fanya hazi joka propre fanya system ya ukane system inu leo ya imaji yaho uiexploite holi osonti pia haina mruge na telefoni ngwanzu ya fanye Facebook live ngwanzu ya fanye video live mshinde mhundreze faida za ukema pesa ya njie kamna undaze faida hizo ikale ukamtutsengelea majama soma kamna utu parojonda ze faida hizo ikale ukamtutsengelea majama soma hao majara milana chika kama nzum kento mo hanyu banyinyi de maru mananga nyinya 100,000 personnes na 200,000 personnes or que ya 100,000 personnes ila hujoka ujohi trete ili hundre maana abwe fasira bodokana ngojilatizo bo mwanadamu mtukufu na rifanye systemu habona sana mabiani nyo wanadamu bokunga mnishilia ketina kada nyimlo haruma YouTube ketina kada nyimlo haruma ye Facebook banu mnidungao do kanale wo Facebook ngutiyo mapesa mapesa yao ngajo njia hosoni mwaze video mfanyao shangeta hao ze page za hanyu zikena structure hakanale unga mwendotindeti parisa mru hafanyai hazia olyo kana yambie mayanya kana eske banunga mdujo urenge hazinu nene night harme page hangu yema yanyo ya ukubalika kwa kukubalia shangwe ndo uhibi hoende uti harme page yao aboka hoende uhibi image ya wangu ngamwambioni ya ukana yongyo très important yeka hoende uhibi image ya wangu uja uti harme Facebook ya haho ngejo kana riski fanye mbahindri paro impact hiyo ngejo désactive la monétisation yaho ya page ya haho soma hanibo micro babana basata habusu josi enerve gela dimwe hazi ujuko fanya ike proprio kana wende wafanye hazi shauti one komor mix sample variete hau ono LBTV hau ono komor news hau ono Ortega live hau ono Ubedillah Mshangama hau ono komor info hau ono komor multimedia hau ono bo abakatsamba izo zonti pia ili ntijomba tsidiwaza hau ono Nyambe FM hau ono RTM Sembeni hau ono RSM 13 Marseille hau ono ze media za wana komoronti pia ili mteni bahari aina mndu mzima hende hafanya hazi shawewe shahaho doka ukente harma kanape hainis jotiro bezara ka telecharge joti harme page abahanga bandondena mambieni ngabo mbahindu paro signalisation yekadero
bo chaîne libre de Comores yekaleo bo Comore News yekaleo bo Comore Mix pour sa variété nano anyanyao wadunga bonti pia hauleo bo Facebook FM huhibiwa image ili rengeze ndongo zino hokabo tabangela demo rengeze ngojo jua wende wa signale video ya haho woni saka emroi hahibi za image za hangu pourquoi namba hizo ngabajamba kana shawe moto ina rohombi mikana rohombi haukana rilewe nayi rilewe kana karna ujo ufanya hazi karna ujo utabishe zito za hatu shanga mjo hima wa yafanya nifanye kopie kole na mziye leo ekardo angalia wakato winji mzima harumasi ngotungo fanya mna concept concept yenu nganzo fanye ze page zonti pia ziranzi zendongo za hazo zijazi kopea ile hema ya nyao haukana ola fanya system shitwa shaya fanya hazi shaholi homo no kangabo impact kamtufikiri banyu kana engardo fanya system hindi hatari shinde riavance hauri shinde rifanye ndongo yaukana rijan sortis sindiho ngamjohenda mwendema kopeye ile mayanyanyi yafanya mje mti harame pajanyu haukana ngiona impact ngiona wanadamu na mfikiri mfanye mnandugu mrajina na mwendema ngaleze ndongo zijiriu ngamjomoni sani rai mbidi hundandaro ma artisti wakahunu y a personne qui parle d'eux y a personne qui parle d'eux comme on mixe pour sa variété hanjia hambage la demi hadis de kine artiste hop play c'est parti ça nous fait plaisir malabo déjà tu on hadis au canapé artiste wa chelewa yo de premier pas deuxième pas rija khosoni mwa jimba na mgomri wawandu bokuwa kawadi waziwa ya une seule personne womna mwana mtiti hato jua andi sorenga wana teatri wao yetarme page yahe wanadamu angalia ze page zonti pia hop play c'est parti jimba na mgomri arrêtez copier-coller nazife baurisa copier-coller nazife baurisa nam essayer mjitsahe nam essayer travailler zitwa za hanyu nam essayer ritsanganyihe rifanye hazi bahanu bazima baderjo avance mrenti ze copier-coller haukana izo kamna ujo paro jo henda baba hanu ngamjo renga copier-coller ngejo na tangejo ufahe yeka ola mdu kaja sorti sendwa jina kaja mbitsa ni harumanze ndwa jina majuda makopia comment vous allez arriver après namna jerjo ko fanya hata ili avance. Je crois pas qu'on va avancer comme ça, parce qu'on va regarder carrément copier-coller à terre jarife. Il y a des systèmes beaucoup de kanzanyo nisi. Il a communauté à Comori au canal Léo. Il y a kale oti fanya zanu ngozinu hampara ni hawinji au kana communauté yangu na mjeri kensi. Rihadisi. Rihadisi. Rione system hena mnarjo fanya. Aba hana mreti ndongo za television na mzira dingoni na rahadisi wasi. Na runde mkonse ukana leo rishinderi fanya ndondondro rengezeze media zatu zinu. Haini mana mkomori ya hundre mana. Haini mana mkomori ya hundre mbaba hanu ya shinde avance. Shamrenzi zeze fiki wanafikira watiti ya ukana nono yekabala tselebada bo automatiquement jo bo ngojo hunda minsi na hunda ekatselebada bo jokiri ni shideni rodiola namreti hizo na rifanyi hazi comme il faut. Ya Comore Mix pour sa variété inuti ya DJ jo min loba ndrongo bahi shatimambia nikana inu ya hanyo nyonti pia ngarjojo hadisa en général bahiba no abahar zamba bana ngamjo fanya ubie ngarjo fanya ramire mudiri jimla hukabana baha mimi sati pula le kazi anoma bendondo sati pula le kazi ngabo mudiri jimla mraji na wode ujuko dwende sale daholin ramira yer administrator ranyo kazi ngari johum fanyini yani mna plake mtiti makata yao rimoni seni ukweli wa wanadamu wanu ukweli wa community hatu ukweli wa media zenu ngamjuzi Paris makati jao watina lata wakati ngarjorenga apedita inu jao we mtukufu waenda na uripara harume telefone normal ngardona hurumete en ligne na singarjo hambia assalamu alaikum. Allo assalamu alaikum. Salam. Na mtukufu ijo kanje mekao shindu bungu zambabi ye tele loading ni hawera di loading ni haukana ngabo eko. Okay. Maraba menje mtukufu ngara yusu sina dogo jihondo ndaho byo bahanuliyo. Para souvenir tukanzilamba jini muji wa mjironu Mayoti. Nama Mayoti leo de ni marenga ye place no maraba menje ngarushidi ya hosoni mazeno ngora randisa banu huja ikanga wenda ndongo wajanza wanjeze ili rishindira hadisi da sina wakazi. En fait, mimi mwanama Jimjo am félicite ze juhudi zifanya hao parce que ufa juhudi za ki mwanasti wa Comore. Marhaba minji. Haula wanzari basauwe.
shandi izo ambayo yabo komite yatu ndio nyitiro ku nabo ngatondo lazima arakarjira trape parce que ekagala sala jira trape amazeno ngopia usuze media usure courage de makuraje ni ro courage na shiwatu courage na bani atu ya avance abwenti atungenda wa galère toujours mwana matimbo nam donc Tanzania c'est peuple Comore rihime asutipia reafilie parce que si la ketunda ndo tutindati hakika même bashwari roha ngani paranta walango la rinyola ngo mahoro toujours ndasi hawasi tadasi hawasi donc yole nongala limwa ndani habari imeri wane niyo parce que banu siasa yoke na kukiri ijipange botina kasisi jeunesse ya Comore ijipanga rangu ngenti ava chakar kasi hena mna ino haina mayanyasi tsaya heba hanu yanze sisi wasi derim sisi parce que ama poronisa hadisitio muangalia mimi mwana majemjomize ngo pia watu wa Comore ngo pia mudunga mimi mwapole pia musire pia ngo za watu wa Comore mashallah donc zikonta bisa hindi dizwamba uskutio ambaka ziseriza na Afriki ze comedy pia watu wa Comore pia uze eme yani wafidi hanizo uze eme zabani watu eme zenongoza watu wanasi watu mabani watu na wakubaje waavance madawala shari wa raudi ngoni ravance wando aji rituele luha wakati shanga siple waavance na nasikatwele luha ambao katwele za komite hao komini ya hao yu ambao chia hatuneli wao ngari sababu donc yone no wendrajeo donc Mwenyezi Mungu na ubeba hati ni taratibu ya ushida parce que ulikezana damu walohuli yeti nyangu mshindari imiana kati gozi azamba ndondo kana hari nadi upwabwe inshallah ngazjoba diliha wala inshallah mwanama maraba menje mtukufu abo ngia bora hawe jedana ukupe hakanabo dejangari shukuri yao hotsopara yidiri shindira hadisi mbabi hakalima bokunga rujo honika lo ha message nzima ujojo hibeha hosonima e communauté ne ramadan irlonyo inu hauka kana message perso wa johanza hibeha hosonima communauté ngarushidi mtukufu no communiquer udukaya wanadamu wa rishia mwe Ramadhani restei wanadamu wa kweli rijue hapo ritaore de maudu parce que wakati tujue ritaore de maudu donc ri encourageane ri afiliane ri ranzane tout moi ranzane na bareshi ranzane ri partager ze ngoza to sonti pia ri joava théâtre voilà shukra lillahi abonge abo ngarubushiria utumunji maheri inshallah mbabanuli yora ore famia yao wa Mwenyezi Mungu ajojalia rifunge zinji na zinji inshallah ili rishinde swali hadi zinji na zinji inshallah nza Mwenyezi Mungu arushukuria humparwa au harumali dawla kumar mixam safariyete merci beaucoup shukra lillahi nam washilizo tukufu mridungao wangalizwa tukufu mridungao ranzindanyi mdiho la Réunion Mayotte Comore yungazi jamwe linzwa ni anjwa nana nyimlumjihundra au Senegal nana nyimjihundra au harumo zintimbali na mbali ngari mbushiri yao ni wakati wema wa khair na utahaze samaza Afrika leo par exemple riwahiri hezambabile jiha ukana izozo ntipia kazina ujo paro jobadidi heka kartu hadisi tiba tena timambiani ndondondo ya ukana tskaulindi ya wodo kweli kerini mabieni tskaulindi ya ukana watukufu wenye page za hoa na Comore ngwajuha filiha rijeri hadi Simbabi ili rionise ndondondo ya ukanabanua ndujo kankonyo nzima warujo utsanganya mambo nzima shanga mona we silence radio idio yinuke na hunde courage haukana minga mjoza bandondondo sina ude courage ha na minga mambo Mwenyezi Mungu amjoreje bantena Yesu jenda inu wiyo ngamjo huja na mikati janga mjoja na bruitage haukana ngamjo huja njeni dise ni sukume suwa ngamjo tolo assistani suwa ngwajohelewa ya ukanabanu zendongo rifanya uzinu ngizwe na ajali kakarda shindara la mluana baishe kweli ya mbloka na mduka dola mamdu atosi haukana onti pia kwa tirikuni wabwe matu sha wabuskile ngela dhimuru wabuskile no ashinde warambwe ukanabanu si wana wazima ngasi haruma community nzima ngardojo hadisi idira vasezo ngozinu wakati uzima inshallah hanza Mwenyezi Mungu abo ngenga fikiri hamema katida nuayo ni watukufu bokunga mdilunga haruma ya YouTube ngari mwona oni hawinji ili rishinderi mbushiria ni tumu njema yaheri na mwambia ni ukana zeno ngozinu sazitilwa nziani ili rishinderi mwambia ni zeno ngozilo banu ye page ya hanyuinu isa ibue milango haini mndu toka uyonsi ulo banu wokonge na
business hajuanze business yahe ije idobira haruma ye sheni ya hanyu na haruma pa janyu inu manange dobira simultane haruma ye comment mixer pour sa variété huenda ye video job mix jo mipango ijao haukanabo deja ngasina mipango boko risari programme mjojibi wa kiasa utosha ijao ili msijudo rateze zedarsa tena haukana mwonondo dodo namna zenongoze ndo na urengeziwa tikaanza just ni monise ni haukana leda wala hanyu linu libue milango ngarudodo urenga ze publicite za hanyu ili rishinde rizdifize haukana ngarudodo kana mbahindu parao pause pib wanruga jo hadise haruma ya sujet sa ijo baba hanu bahe pause pib wonja mna publicite ili ripasse zilandongo ngamruditse na rdini mabieni fikira bakungio muhimu holi hodo mweza tsumurlo nyonu ketina kada nyimlo komori ketina da nyimlo nu faransani ijo kanjema ikada leo par exemple holi hode namna e communauté ramboka si hanzana rido julizana mbabi ezendongo zibira oka par exemple leo mruha shindiha habiroshindoni haunomba hindu ilomo nsheri ya shinde yari communique ili rishinde rambilane haukana izozo ntipia desjo tsongeza hatarishinde riparise ezendongo zim abonge yemakati danua yo hamade namna zendongo zili yo haukanabo ngarangalia ondondondo hesa ya hainamna iliyo ngamdozi diurisamihi haukana ye adhana isa yende na uja ukanga mshao ndondo haruma ye kaski hoshishioni iliri shideri mabienukana obo ye lansur isa ireme hunu faransani watina ulata wakati haukana rikahanza rishinde rishie ilea eshelea ritujotabiha u ritujolato wakati wahe iye swala abonge yemakati danwayo ngarjohenda na humambia ni ukana mruka rongo wake adhana ngendao ili rishinde rimonise ni ukana wakati usauhisa ngaruda na udaza mbabi idi adhana itemura ngokwezi ngamjozi diursami namo abo ngabade namna ramba odo kana baba barzamba odo kana ya adhana wiyo ngiyo hule ikatsirongo wa odo akati inji au director mwe micro shekatsidaza keturongo abonge Mwenyezi Mungu njori samihi au kana deja ngamwendo na humlahani banu na umambeni tena kana mtsidiwaze banga bodon ilo haruma ye page ya hanyu inu haini mru joka hanza saidie ye page ya hanyu ye don yo haini wakati wajoka video ngejodo tilwa ili mshinde muiparise mshinde msaidie le daula hanyu abonge don kamjia ngamjo porsa 000 wandu kwa kana problem haukana ze 000 hizo nyide mjozi shanji mshinde mzihawe msaidie mbabi Mwenyezi Mungu ajua mbiani maraba menjo atukufu maraba menjo mbaba hanumla nyonti pia ze jama pia ili rishinde récupérer rikurubie yesu Allah haukana yode swala hela nsuri hunu faransani waloko mor mkinisha kaba safungua ze jama pia ngamamboni ndondo kana tsinauzia homo mbiani kana mmanzani ngamanzoni ngamjomanzani yema kati jao yao ngabo surprises inji abonge yekarwa sulibanu ritsi roho majamaani na ribaki rishinde rike hasonti pia ili rishinde risaidilane ili rishinde ravance inshallah hanza Mwenyezi Mungu haukana izo des johonisa kana kwede communauté si hanzana haruma ezenjema yeka nywana zijana mlo haruma majuma mrodingo niho ngamrishidi yao ngamjojwa urenga yanteni shukran lillah Comics.